Ibihe byiza kuri we wakoze subscribe ukalayikinga ibiganiro byacu ugasharinga ibiganiro byacu ukatwandikira muri comment. Imana ni guha umugisha gubwa neza. Nawe utarabikora twemerera ubikore ujye ubana natwe 5 kuri 5 kandi reka ngusabire umugisha. Imana iguha umugisha kuko ubikoze. Twagiye mu makuru yacu ari kuvugwa hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahazwi nko muri Sud Kivu. Aha niho tugiye kuba ducumbikiye rwose, dutera agatebe dushinge imizi, twicare dutotora akantu ku kandi ku makuru ari kuvugwa muri aka gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati bimeze bite rero? Aka kanya tuvugana biravuga ko ingabo za M23 hari imbunda rwose, hari imbunda iri gukoreshwa n'ingabo z'abarundi. Iyo mbunda ngo yamaze kuba yasezerera burundu ingabo za M23 mu gace ka Uvira. Ayo makuru yose turaje tuyave imuzi n'imuzingo. Naho kandi biravugwa yuko ahazwi nka Katogota, ahangaha naho imirwano ngo yabiciye biracika mu buryo bukomeye cyane. Ahandi ni mu gace ka Nyangezi, aha naho biravugwa yuko izi ngabo za M23 zikomeje gutana mu mitwe n'ingabo za Wazalendo n'ingabo za FARDC, ariko umurundi rwose ameze nabi. Ayo makuru yose nandi ari kuvuga hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntujye kuri nyakiramajwi zawe, turaje tuyazingure akantu ku kandi warakoze kubana natwe mu bihe byose bitambutse. Imana iguha umugisha. Reka twihanganishe umuntu wese ufite ikibazo mu buryo butandukanye hirya no hino ku isi. Tukubwire ngo nubwo uyu munsi bitameze neza ariko ejo bizagenda neza. Icyo usabwa no gukomeza kwizera gusa Imana ishobora byose. Reka rero tugaruke makuru yacu ari kuvugwa mu gace ka Sud Kivu, aho nta handi ni mu mujyi wa Uvira abariho duhera. Biravugwa yuko ingabo za M23 zavuye mu mujyi wa Goma zigiye gutanga ramforo ahangaha mu gace ka Uvira, ariko kandi bikavuga ko ngo nta yindi nzira bari gukoresha usibye inzira y'amazi. Bikavuga ko izindi nzira zose zirafunze, nta hantu M23 yamenera ngo igere muri Uvira usibye kunyura mu mazi gusa. Aho niho hari inzira ishobora gutuma M23 igera muri ibi bice bya Uvira. Bikavuga ko M23 imaze kugera mu gace ka Uvira, yagose ibi bice bya Uvira ishaka kwinjira mu mujyi hagati, ariko ibintu ntibyakunda. Abinjiye mu mujyi hagati baravugwa ko baba bataragarutse kubera ko Wazalendo n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi ngo barimo barakora amahano ubu tuvugana. Biravugwa yuko hari imbunda karundura. Iyi mbunda iri gukoreshwa n'abarundi, kavuga ko yaba yarahawe ingabo za FARDC ndetse n'igisirikare cya abashinwa cyangwa se abarusiya. Iyi mbunda iri kubica bigacika ahangaha mu mujyi wa Uvira. Biravuga yuko ngo iyi mbunda kurasa gusa rwose ushiduka ngo isasu ryakugezeho ugahita witaba Imana. Biravuga ko aba basirikare b'abarundi aribo bari gukoresha iyi mbunda mu buryo bukomeye. Bikavuga ko M23 yakomeje kurwana inkundura ishaka kwinjira mu mujyi wa Uvira, ariko ngo ntibyakunda bitewe n'iyi mbunda y'abarundi. Bikaba bivuga ko ingabo za M23 zikomeje kuva mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho ngo zaba ziri kugaruka mu mujyi wa Goma kuko zibona ibyo ziri gukora bitabasha gukunda 5 kuri 5. Ingabo kandi za M23 rwose nazo ngo zakomeje kwatsa umuriro mu bice bitandukanye hirya no hino. Ahazwi nka za Nyangezi biravuga yuko izi ngabo za M23 zikomeje gutana mu mitwe n'ingabo za Wazalendo n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za FDLR. Kavuga ko mu bice by'aha hantu ndetse na Kaziba hangaha biravuga ko M23 ikomeje kurwana inkundura. Bikavuga yuko rwose ahangaha Katogota naho ngo habereye isibaniro mu buryo bukomeye hagati ya Wazalendo n'ingabo za M23. Ahangaha rero ikavuga ko M23 ikomeje kwihanangiriza Wazalendo, kandi ikavuga ko yasize hanze itangazo itanga ngo igihe ntarengwa
abasirikare ba Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC bagomba kuba bamaze gushyira intwaro hasi, hanyuma bitakunda M23 ngo igasya itanzitse, hanyuma ngo igakubura ikamaraho, ku buryo nta musirikare n'umwe wo muri Wazalendo cyangwa muri FARDC ngo uzongera kwibukwa. Ingabo za Wazalendo nazo zavuze zivuye inyuma, zivuga ko zitigeze zitinya ingabo za M23 n'umunsi n'umwe, ko ahubwo bashaka kurwana intambara itarigera ibaho ngo kugira ngo babakure mu birindiro byose baba baherereyemo. Aho ntahandi bavuze, baravuga mujyi wa Bukavu n'umujyi wa Goma n'ikibuga cy'indege cya Kavumu n'ahandi hose bagiye bigarurira. Aho ntahandi kandi biravuga yuko M23 ikomeje gukubitwa inshuro mu bice bya Kamanyura hirya no hino, ikaba bivugwa ko nubwo yagiye kugota ngire ko yagarura iriya migi, ariko ngo iyi mbunda rwose iri guca ibintu bigacika hano mu gace ka Uvira. Abantu hanga mu byo kumenya imbunda zikomeye baribaza iyo ariyo, cyakora ngo ntiharamenyekana ubwoko bw'iyi mbunda iri gukoreshwa, kuko ngo ni imbunda nshyashya iri ku rwego ruri hejuru. Hanyuma imirwano rero ikomeje kubica bigacika muri ibi bice bya za Uvira ndetse na Katogota. Katogota biravuga yuko abasivile bamaze gukurwa mu byabo n'imbunda z'amasasu, n'imbunda zikomeye ziremereye ziri kurekura amasasu akomeye ari ku rwego rwo hejuru. Bamwe bakaba bamaze guhunga ku buryo bukomeye, bikavuga ko abasivile bagera kuri 12 bamaze kugwa muri iyi mirwano ishyamiranyije ingabo za M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo n'ingabo za FARDC ndetse na FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Abandi bagera ku bihumbi bari gukurwa mu byabo n'iyi ntambara ikomeje kubica bigacika muri Sud Kivu. Ingabo z'Abarundi kandi zikomeje rwose nazo kugaba ibitero mu buryo bukomeye muri kano gace ka Uvira, kuko ari ku gice cyegereye u Burundi. Abarundi nabo bamwe na bamwe bakaba bafite ubwoba, bavuga ko iyi ntambara uko byagenda kose izambuka igana mu gihugu cyabo. Akaba ariyo mpamvu rero abasirikare b'Abarundi bakomeje kugaba ibitero muri ibi bice mu buryo bukomeye cyane. Kandi kuri uyu munsi aravuga ko yuko Ndayishimiye Evariste yamaze kohereza abagera ku 2000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo ni abasirikare bazwi nka Special Force ngo barwana urugamba ruri hejuru cyane mu buryo ngo bukomeye cyane, bakaba boherejwe kandi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bahangane n'igisirikare cya M23 mu buryo bukomeye cyane. Aha rero muri iki gice cya Uvira bivugwa ko ari igice cyegereye umupaka uhuza Kongo n'u Burundi, bikavuga ko impamvu abasirikare b'Abarundi barwana intambara y'umuhenerezo ari ukugira ngo bakumire M23 gusatira uyu mupaka, kugira ngo hatazagira inyeshyamba yinjira ku butaka bw'u Burundi. Niyo mpamvu abasirikare b'Abarundi bakoze defense ikomeye muri kano gace mu buryo buhambaye cyane, kandi biravuga ko amaboko y'Abanyaburayi nayo yaba yamaze kugera muri iyi ntambara iri kubica bigacika. Aho haravugwa abasirikare bazwi nk'abasirikare bo mu Bubiligi ndetse n'ibindi bihugu tutaramenya neza ngo byaba byamaze kwinjira muri iyi ntambara. Akaba ariyo mpamvu intambara ikomeje kubica bigacika, kandi ikaba nta mishyikirano iri gukorwa, nta n'ubwumvikane buri kuba hagati y'inyeshyamba za M23 nabo ihanganye nabo. Icyakora akomeje kuvugwa ibiganiro biri hirya no hino bivuga ko bishobora kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko haribazwa niba uko ibiganiro bikorwa ari nako intambara ikomeza kubica bigacika, ariko ikomeza kuzamuka ku rwego ruri hejuru, niba hari cyo byazatanga cyangwa niba M23 izaguma mu bice yafashe, hanyuma ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo bukagumana ibice bufite. Abantu rero bakomeje kujya mu rujijo, ibintu bikomeje gucanga abantu ku rwego ruri hejuru kuri iyi ntambara iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi abahanga nabo mu byo kwegera Imana mu basenga nabo baravuga ko nta kindi cyarangiza iyi ntambara usibye kwegera Imana, hakaba ari izarangiza uru rugamba. Naho abana b'abantu bo nubwo isi yahaguruka bigaragara ko bamaze kunanirwa, ko ahubwo Imana ari ikwiye kurengera abanyekongo bakomeje kugwa muri iyi mirwano ishyamiranyije ibi bisirikare byombi, nyamara nta ruhare babifitemo. Abasivili bakomeje kuyigwamo ari benshi, abandi bagati byabo, nyamara abo ntaho bungukira, ahubwo
ubutegetsi bufite icyo burwanira, akaba ari bwo bukomeje kugenda butuma abaturage bagwa muri iyi mirwano, kuko bo bafite icyo bamaranira gatanu kuri gatanu. Rero abantu hirya no hino barakomeza gutabaza Imana kugira ngo igire ikintu yakorera abanyekongo bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi nabo baratabaza abanyekongo bagenzi babo bari hirya no hino ku isi kugira ngo bakomeze kwegera Imana no gusenga cyane kugira ngo Imana itabare bagenzi babo bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dukomereze mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma nawo biravugwa yuko rwose gatanu kuri gatanu isaha ku yindi wakinjirirwa n'ibitero bikomeye kandi biremereye bya Wazalendo na FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi. Bikavugwa yuko rwose aho hafi baba bari aho ngaho bategura kwinjira muri uyu mujyi wa Goma. Uko bwije nuko bukeye hagenda humvikana inkuru zitandukanye, abavuga yuko bamaze gufatirwa mu mujyi wa Goma, n'abandi bakaba bari mu nkengero z'umujyi wa Goma, abandi bakaba bari mu birunga hirya no hino bari gutegurirayo ibitero karundura byo kuzinjira muri uyu mujyi wa Goma. Ariko M23 nayo ikomeje gutangaza ko iryamiye amajanja kandi ko idateze kurekura ibice na bimwe yagiye ifata kugeza ubwo hazagaragara ibiganiro byumvikana, maze bagashyira hamwe ku masezerano bazaba bumvikanye bakayashyira mu bikorwa. Naho Wazalendo yevuga ko itazigera ihagarika imirwano n'umunsi n'umwe, kuko yo itigeze imenyeshwa ibi biganiro biri kubera hirya no hino. Akavuga ko Wazalendo itigeze imenya ibi biganiro, ko ahubwo FARDC na M23 aribo bakomeje kuganira ku bijyanye n'imishyikirano ndetse ku bwumvikane kugira ngo amahoro agaruke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wazalendo yo ikishaka nuko yakura M23 mu birindiro byose igiye yarigaruriye gatanu kuri gatanu. Reka rero tubashimire mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru yacu n'ibiganiro bitambuka kuri Saheli TV. Ntugende udakoze subscribe, sharing ibiganiro byacu, urayikinge, ubundi utwandikire muri comment, ubundi natwe turagusabira umugisha. Nukuri warakoze kubana natwe, uko tubikora kose warabyihanganiye ubana natwe. Nukuri suko tubikora neza kuruta abandi, ahubwo ni urukundo dukunda. Natwe turagukunda, ujye ubana natwe gatanu kuri gatanu. Imana iguha umugisha. Wowe uri hirya no hino ku isi ubana natwe, reka Imana ikurebe neza kandi Imana ikwiteho, kandi ibihe byawe bijye bigenda neza kubera Imana. Urakoze cyane kubana natwe. Shalom shalom, turagukunda gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu rero n'ibiganiro byacu nakagaruka, mugira amahoro y'Imana.